Natin po ang kapayapaan ng Panginoon sa lahat po ng mga kapwa-tao namin Mau penuti fafa. Kayo po'y malugod namin. No kple nyakata kple amesu kata kplo program siado MCGI Dɔmenyowɔwɔ la. Miele miakpem hena bedodoɖa hafi miadze miaƒe wɔnawo gɔme. Na miakata miado gbeɖa na Mawu. Ama namin dakilat makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Mia fufu silejifu Mawu nu seu katanto la mia apato Yesu Kristo penkome. Fufu mi la akpedam bena xɔa na mi gbe sia gbe le miaƒe agbewo me. Togbɔ be afɔku geɖewo lia, edre ƒomevi vovovowo le edzi yim ɖe to ɖe mi hã. Míate ŋu
pui be ne xɔa na mi tso míaƒe kuxiwo katã me eye nena mɔnukpɔkpɔ mi alesi míate ŋu awɔ wò lɔlɔ̃nu kɔkɔe la dzi. Akpe ɖe wò lɔlɔ̃ la katã ta be togbɔ be tsã nye nu vɔ̃ wɔlawo hã la nekpɔ nublanui na mi ne yi edzi le míata kpɔ ye netsɔ wò asiwo ɖo ɖe mía gbɔ. Medze gbagba be na awɔ mí adze hena wò agbe mavɔ ƒe nugbedodo la. Fofo míele akpe dam na wò ɖe nu sia nu ta, ɖe wò lɔlɔ̃ blibo la ta. Yeta le ɣeyiɣi sia me la, míɖe kuku nàyra mía nɔvi amegbetɔ siwo kplɔ program sia ɖo. Mía katã míaɖo ŋku edzi be míaƒe agbe si míele la menɔ anyi ɖa o. Yiyi aɖe li gbɔna alebe agbe sia netsɔ na mi la nava se ɖe woƒe. Eye laɖo eteƒe na mi le míaƒe nuwɔwɔwo nu. Zɔ zi alesi míele sia dzɔ mía nu. Do gbe ɖa be esia yi na mɔkpɔkpɔ nanɔ míaƒe agbewo me. Míele mɔkpɔkpɔ me be gbe ɖeka la exe sia me fukpekpewo nuwuwu ava nɛ. Minye be ne li kpli mi la nuxaxa ka wòanye o. Kpekpe kame míato to wò kpeɖeŋu kple nublanuikpɔkpɔ me la míate ŋu ato eme. Ya ta megaɖe asi le míawo ɖeɖe nu o. Wò ŋusẽ la nye be míaƒe agbe la tɔwoe. Asiwo míetsɔ míaƒe agbe kple xɔse la gblẽ ɖo. Míɖe kuku wɔ míaƒe luvɔ kple ŋutilãwo ta. Anyi kple luvɔ ɖe sia ɖe zã nele abe wò dɔwɔnu ene be míade mía nɔvi amegbetɔwo gbɔ alebe woanya wò nyateƒea. Míeɖo dzi ɖe nu be adzɔ mía nu. Míeda akpe geɖe na wò le mía Ɖela gã Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat saan bang panig ng daigdig kayo. Lɔlɔ kple ŋutifafa na mia katã xexea ƒe akpa kake miele. Wole míakpɔ ŋutegã to UNTV la dzi le míaƒe yaʋãlawo dzi Members Church of God International le Facebook dzi. Nenema ke hã míele MCGI ƒe channelwo dzi. Míenye Mawu ƒe hameviwo siwo le xexea me. Ke míedo fianyi bɔkɔ na mi tso Filipi dukɔa me. Esia nye MCGI ƒe dɔmenyowɔwɔ dɔ la. Sabaya bilang
Sa patuloy po nating layuning makaabot sa ating mga kapwa-tao sa amang panig ng daigdig. Ngayong gabi po ay makakasama natin bilang virtual audience natin ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI o Members Church of God International Laguna Chapter. At naroon po ang ating representative, si Brother Dexter Samson, kasama po ng ilan nating mga kapatid naman sa Laguna upang sama-samang patuloy tayo na umabot sa ating mga kapwa-tao. Brother Dexter, magandang gabi po sa inyo dyan sa Calauan, Laguna. Kuya, magandang gabi po sa ating lahat at sa ating mga taga-subaybay. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong makabahagi sa programang MCGI Cares. Kasama po natin ang mga kapatid sa MCGI Calauan Laguna Chapter sa pag-abot sa ating mga kapwa at sa paggawa na mabuti sa lahat. Balik po sa iyo, Kuya. MCGI Calauan Chapter. Miate neno vya magbato e nya wonyinawo. Novin tukuya akpa be milik plimi. Le miano visio kata la Laguna. Le esio la kaji plimi la afisia akpa be nye kpɔ kumala. Esia maklimi nyanya maupa hama view la kaka magudalo MCGI po. Mailapat ang ating pamumuhay sa mga salita ng Diyos dahil ang bayan po ng Diyos sa 2:14 ng sulat ng apostol na si Pablo kay Tito. Laban niya pa agbanonona no maupa nyalan labana ta bapipi ana Tito. Amesi cho edokwi hana da miata ene ya khafede miata akhomi acho seji mau katama eye bena ya klɔ dukɔ si do avevie le dɔmenyowɔwɔ me la ŋuti hena yentɔ ɖokui. Dukɔ si mawɔa ɖe eŋuti abe yentɔ tɔ ene. Enye dukɔ si do avevie hena dɔmenyowɔwɔ. Dukɔ si ŋuti wòkɔ elabena esia ta Mawu yɔ amewo ɖo. Ɖeka kpikpi asieke Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ nuteƒe wɔla nye Mawu, ame si yɔ mi va via Yesu Kristo mía Aƒetɔ la ƒe hame nɔnɔme la. Mawu le ame yɔm si ke wòyɔ amewo tsonae, si ke woyɔ Paulo tsoe. Woŋlɔe ɖo ɖe Mawu ƒe ha si le Korinto la, ame siwo wɔ kɔkɔe le Kristo Yesu, ame kɔkɔe siwo woyɔ, ame siwo le afi sia afi siwo yɔ mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkua dzi, mía Aƒetɔ la, woawo kple míawo siaa. Yeta Apostol Paulo ŋlɔe ɖo ɖa be Paulo si woyɔ wòazu Kristo ƒe apɔstol to nɔvi lɔlɔ̃me la kple Sɔstene, mía nɔvi woŋlɔ ɖo ɖe Mawu ƒe hame si le Korinto la. Apostol Paulo, Mawu yɔe, ye woyɔe va Mawu ƒe ha la me, eye susui te woyɔe abe ale si woŋlɔe ɖi enea. Ame siwo wɔ kɔkɔe le Kristo Yesu, ame kɔkɔe siwo woyɔ, kple ame siwo katã yɔ mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkua dzi le afi sia afi le wo gbɔ kple mía gbɔ la. Eye esiae yele vevie dom be mía awɔ, le be to Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nublanuikpɔkpɔ me, míawɔ edzi susui te Mawu yɔ mi ɖo. Susui te wòdze be woakɔ mía ŋuti. Ta 19 Yohanes, wɔwo kɔkɔe le nyateƒe la me, wò nya la enye nyateƒe. Esia nye Mawu ƒe nya míedzi be míana míawo miakpɔ gome le eme. Ɖeko míele gbeƒã ɖem esia to nyagbɔgblɔ me ɖeɖe o, ke boŋ míele eɖem fia to míaƒe agbenɔnɔwo me hã. Wɔwo kɔkɔe le wò nyateƒe la me, wò nya la enye nyateƒe. Mawu ƒe nya, eƒe sewo akɔ míawo amegbetɔwo nu.
afia numi nunyo siwo jebe mia awɔ edzi le Romatɔ ƒe agbalẽta adre kpikpivi eve ƒe nyanu. Evɔ la se la le kɔkɔe eye sedede la le kɔkɔe le dzɔdzɔe eye wònyo na míawo be míazu ame nyuiwo woakɔ mía ŋuti eye míanye ame dzɔdzɔewo la. Mawu ƒe nya eƒe sewo woawoe míehiã. Ne míewɔa ɖe wo dzi la, nu sia do tso menye be woatso afia na bubuti. Kung susundin natin ang salita ng Diyos, tayo po ay mababanal at matutugunan po natin. Mawu ƒe sewo me ɖe asi la míanyo. Woakɔ mía ŋuti míawɔ edzi susui tae. Mawu yɔ mi la ɖo abe Paulo ene. Mawu yɔ Paulo va Mawu ƒe ha la me ye ta mina mía asrɔ̃ Mawu ƒe nyawo ale be míate awɔ ɖe eƒe sewo katã dzi. Míazu ame vɔ̃ɖi o. Nu kawoe nye Mawu ƒe sewo? Míaka ŋɔŋlɔ kɔkɔe la gblɔ abe kristotɔwo ene. Nu kawoe nye Kristo ƒe sewo si dzi míawɔ ɖo? Ye ta woyɔ mi be kristotɔwo. Míenye Kristo yomedzelawo. Tade kpikpi eve Galatiatɔwo. Mitsɔ mia nɔewo ƒe agbawo eye ale miawu Kristo ƒe se la nu keŋ. Ye ta mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo me lelé ɖe asi la, esia sɔ kple wɔwɔ ɖe mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo dzi. Ye ne míewɔ edzi la, woayɔ mi be kristotɔwo. Susu ma te abe dukɔ ene. Ame siwo nye agbalẽnyalawo, ame siwo wofia Kristo ƒe sewo la, ema yi mee woayɔ mi be kristotɔwo. Yawoɖeke kpikpi blaeve-vɔ-ade dɔwɔwɔwo eye wòva ve me bena ƒe blibo ɖeka woƒoƒu le hame la me eye wofia nu ameha gã aɖe eye bena Antiochia woyɔ nusrɔ̃lawo le gbã be kristotɔwo. Afi Antiochia yɔ nusrɔ̃viawo le gbã be kristotɔwo. Sewo la míele edzi wɔ ge ale be woayɔ mi be kristotɔwo. Mateo tabla-vɔ-nyi kpikpivi asieke. Xixe yi ɖe awɔ dukɔwo katã ne woanye nusrɔ̃lawo. Yade Mawu tsi ta na wo ɖe Fofo la kple Vi la kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔme. Eye miafia wo bena woawɔ nu siwo katã meɖo na mi la. Ye kpɔ ɖa nye la meli kpli mi nukekewo katã va se ɖe xexea me ƒe nuwuwu. Va se ɖe ɣeyiɣiwo ƒe nuwuwu. Ne wòanye be mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe se mía awɔ ɖe edzi ye la, le míaƒe agbenɔnɔ nu la, ema yi woayɔ mi be kristotɔ. Ye ta míele mia yɔm be miava se nu si nye mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo si dzi míawɔ ɖo. Ale be woayɔ mi be kristotɔwo. Menye be woayɔ mi ko be kristotɔ o, ke be susui te nanye kristotɔ ɖo. Kailangan naman pong alam din po natin ano ba o ano. Yeta na míawo be mía awɔ ɖe esia dzia. Edze be míanya nu si ɖe nye mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo. Ale be woayɔ mi be kristotɔwo la. Esia te míele mia kpem ɖo nɔviwo le míaƒe dutoƒo xɔse be seɖusɔsrɔ̃ si le ŋgɔ gbɔna la me.
Afi ma míesrɔ̃ nu tso ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo ŋuti le tso Biblia kɔkɔe la me le Kristo ƒe se siwo dzi míawɔ ɖo ale be míazu Kristo ƒe nusrɔ̃lawo ale be woayɔ mí be kristotɔwo. Ƒe dzinugba ƒe ŋkeke evelia ko magblɔ be míaƒe dutoƒo xɔse me se nusɔsrɔ̃ adze egɔme. Ghana ƒe gaƒoƒo nu anye ŋuti Dzinuwuiɖeke ba. Eye afi mae míase dzɔdzɔenyenye siwo míefiana tso ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me la le. Míaƒe Bibliawo me mina míadi nyateƒe siwo gblɔ ɖe eme la le nu siwo míana míawo hã míase la ɖewo le Biblia me alo mele Biblia me o mahã. Eye ɖe wònye mía ŋutɔ míaƒe nyonyo mahã. Le woku edzi be Kristo ƒe sewo awɔ mí ame nyuie. Wònye be ese si wofia mí be miawɔ edzi la metso Kristo gbɔ o la, mana hã woatso afia na mí o. Yeremia ƒe agbalẽ ta 9:23 ke boŋ nya sie metsɔ de asi na wo be mise nye egbe ne manye miaƒe Mawu eye miawo mianye nye dukɔ eye mizɔ nye mɔ si meɖo na mi la dzi be eme nanyo na mi. Ame ŋutɔ ƒe nyonyoe nye esia. Yeta vɔ aɖeke mato tso me o ne míasrɔ̃ Mawu ƒe sewo. Kristotɔ ƒe ɣeyiɣia me la, mina míasrɔ̃ mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo si míedzi be míawo hã míakpɔ gome le eme. Elabena Mawu ƒe se hena mía nyonyo, hena míaƒe kɔkɔenyenye, hena míaƒe dzɔdzɔenyenye. Se si dzi míawɔ ɖo la ne menye Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo o, wònye ame aɖe ƒe sea. Mikpea ne alia wòle la, mía Mawu subɔsubɔ anye dzodzro. Marko ta 9:9 ke dzodzroe wole subɔyem ele nufiafia siwo nye amewo ƒe sededewo la fiam. Ne va subɔsubɔ me, edze be míawɔ ɖe Mawu ƒe sewo dzi. Kristianismo. At kung ang ating susundin o sinusunod sa Kristo kasalukuyan ƒe se hena míaƒe ɣeyiɣi sia azɔ ne míawɔ ɖe edzi eye manye mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe se wònye o la, kung sumasamba tayo sa Diyos, sinasabi natin, ang gamit natin yung utos ng tao, walaan wikang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Na nenye amewo ƒe se wònye. Wole amewo ƒe sededewo la fiam la dzodzroe wònye. Na wònye be se si dzi míawɔ ɖo mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe se la míatra mɔ o. Ye nye gɔmeɖoɖo si míazã ne mawɔ ɖe amewo ƒe sewo dzi o, ke boŋ Mawu ƒe sewo dzia, ekema enye míaƒe gɔmeɖoɖo. Tawi 4:30 Korintotɔwo. Ne ame aɖe bua eɖokui nyagblɔɖila alo gbɔgbɔmeme la ne dzesi nu siwo meŋlɔ ɖo ɖe mi la bena Aƒetɔ la ƒe sededewoe. Mawu ƒe sewo la woŋlɔ wo ɖi. Edze be mía axli nu siwo nye Aƒetɔ la ƒe sewo. Mekɔ ƒã be nu siwo srɔ̃ ge míala axlẽ na mia menye ŋɔŋlɔ bubu aɖeke wònye o. Korintotɔwo ƒe agbalẽ 2:5 gblɔ be
eye si tso ɖevi me ke nenya ŋɔŋlɔ kɔkɔewo la, woate ŋu ana nunya wo hena agbexɔxɔ to xɔse si le Kristo Yesu me la me. Eya ŋuti ne xɔse si le Kristo me enye Kristo ƒe sewo me lele ɖe asi la, ekema egblɔ be ŋɔŋlɔ la awɔ wo nunyala hena agbexɔxɔ. Esia anye míaƒe gɔmeɖoɖoa, míaƒo ŋutso xɔse le Kristo me ŋuti, Kristo ƒe se ŋuti, wòdze be míanya tso ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me. Abe Aƒetɔ la ƒe sewo la woŋlɔ wo ɖi. Paulo, nu si ŋlɔ wòle ɖi la, wonye Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo. Ŋɔŋlɔ la, ŋɔŋlɔ sia ŋɔŋlɔ si tso Mawu ƒe gbɔgbɔ me la, enyo na nufiafia, enyo na mokaka, ena ɖɔɖɔɖo, ena amehehe si le dzɔdzɔenyenye me, bena Mawu ƒe ame la nade blibo eye wòanɔ dzadzraɖo ɖi hena dɔ nyui sia dɔ nyui wɔwɔ. Nu si dodoge atso me la enyo ŋutɔ. Mía asrɔ̃ ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo si tso Mawu ƒe gbɔgbɔ la me, mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nufiafiawo, eye esia afia agbenɔnɔ nyui mí, elabena ese si nyo hena míaƒe kɔkɔenyenye, nya ŋutɔ míaƒe nyonyo. Ese la le kɔkɔe, sedede la le dzɔdzɔe, ekɔkɔe eye wònyo. Eye esia tsae nye le miakpem ɖo hena dzɔdzɔenyenye siwo tso ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me. Mía adi esia atso ŋɔŋlɔ bubu aɖeke me alo mɔkpɔkpɔ bubu aɖeke me o, elabena Kristo ƒe se woate ŋu axlẽ tso Biblia la me. Miʋu miaƒe Bibliawo eye miaxlẽ wo. Eye nu si adzɔ mía nu la, eye nye ŋɔŋlɔawo si tso Mawu gbɔ, eye awɔ mí míanyo, ana míanɔ blibo to dɔ nyui wɔwɔawo me. Nu si ado tso me la, ele be wòanyo eye wòakɔ mía nu, ne wòanye be míewɔ ɖe amewo ƒe sewo dzi. Vevietɔ ne nu si ado tso eme na wò, mafia wò kɔkɔenyenye o. Wòanye be nu siwo fia mí enye tsibibi ɖe mía nɔvi amegbetɔwo ŋuti, alo vovototodede mía nɔvi amegbetɔwo me, alo woawo bleble, alo agbenɔnɔ gbegblẽ, veve heliheli, mía anɔ agbe ɖe Aƒetɔ Yesu Kristo nufiafia nu o la, ekema esia menye ŋɔŋlɔ si tso Mawu ƒe gbɔgbɔ me ye wònye si dzi míawɔ ɖo o. Woate ŋu axlẽ esia tso ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me. Ya ta mía susu awu nu si wogblɔ ɖi o. Egblɔ bena nɔviwo nu siawo megblɔ heɖo mía kple Apolo ŋuti ɖe mia ta, be miasrɔ̃ nu le mía gbɔ, miagasusu awu nu si woŋlɔ ɖi la o. Bena mia dome ame aɖeke agado eɖokui ɖe dzi le ame ɖeka ta ɖe ame bubu ŋuti o. Miasusu awu nu si nenye Mawu ƒe sewo o. Nu si na míasrɔ̃ nu le dzɔdzɔenyenye si ahe blibonyenye avi na mí to dɔ nyui wɔwɔawo me. Zɔnu kawoe nye nene ƒe nu siawo miate ŋu ade akpɔ, miate ŋu axlẽ. Ʋu miaƒe ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo Biblia la, si be mía adze mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo sɔsrɔ̃ ƒe nyawo gɔme. Míele mɔ kpɔm be kpekpe si míekpe mi la, miaƒoe de me na mí. Ƒe dzinugbã ƒe nukeke evea, nudi Yawoɖa me. Ghana ƒe gaƒoƒoa nu, míele mɔ kpɔm be miaɖe mɔ na mí.
be miana miawo hã miakpɔ gome atso miaƒe xɔse la nu. Menye to gbeƒãɖeɖe nufiafia ɖeɖe ko o, ke boŋ nu siwo hã míewɔna le míaƒe wɔnawo me. Mina mía nu siwo míesrɔ̃na mina míaɖi afia to dɔwɔnawo me, to dɔnyuiwɔwɔwo me, si Mawu fia mí woƒe ŋɔŋlɔ kɔkɔewo me. Míele mɔ kpɔm be la axɔ míaƒe kpekpe ade me na mí. Míaƒe takpekpewo le teƒe vovovoawo la, míeʋu woƒe agbewo da ɖi abe nu siwo fia mí la. Nye be míagade vovototo amewo me o. Lododo ta tɔkpikpi 27 gblɔ be megate nu nyui hiãtɔ nenye be nutete le nuwo hena ewɔwɔ o. Na ewɔwɔ o. Esia Mawu ƒe hameviawo srɔ̃ hele wɔwɔm alo MCGI srɔ̃ hele wɔwɔm. Womade vovototo amewo me o, elabena ne míawo míexɔ mía Aƒetɔ Yesu Kristo de eme, nu si nye nu si Yakobo gblɔ la, gblɔ be
kamatayan sa krus. Anak man siya ng Diyos, karangalang walang kapareho yung maging anak ka ng kataas-taasan Gayon may natuto siya ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya'y mapaging sakdal, siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng nagsisitalima sa kanya. Nagsisitalima in what sense? Na kung paano siyang nagpakababa, paano siyang sumunod sa Ama, ganun din tayo magpakababa. Maging matalimahin tayo, masunurin sa Ama. Yun ang tunay na kahulugan ng pagpapakababa sa harap ng Diyos Yung pagtalima sa Diyos. Kaya habang tumatalima ka, you are showing God that you are humbling yourself before Him because you are obeying Him. To obey is to humble yourself in front of the one giving you the command. Just like the Lord Jesus Christ. Though He were a son, yet learned He obedience by the things which He suffered. And being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. That obey Him in His being obedient. And being obedient is the real meaning of being humble. And being humble will merit something wonderful. And that something is being perfected. Ang kasunod ng pagpapakababa na pagkamasunurin ay ang mapaging sakdal. Sabi sa Nebe, nang siya'y mapaging sakdal, when He was made perfect, He became the author of eternal salvation. Siya ay gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa mga nagsisiibig at nagsisitalima sa Kanya. Ibig sabihin, ang pakinabang nung unang-una nung pagpapakababa, nagkakaroon ka ng mabuting kaisipan sa kapatid. Yung mabuting budhi, mabuting isip. Ngayon, pag yun ang isip mo, yun ang pagpapakumbaba. At ang tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba sa Diyos ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. Kung sumusunod ka sa utos ng Diyos, magpapakababa ka talaga. At pagkatapos mong magpakababa, nagkakaroon ka tuloy ng mabuting budhi sa kapatid, mabuting pagkakilala sa kapatid, mabuting isipin sa kapatid. Isang isyu po muli ang atin namang itinanong sa ating mga kababayan kung sila ba'y naniniwala sa Feng Shui. Pakinggan po natin ang kanilang mga naging kasagutan at ano naman ang sinasabi din ng banal na kasulatan tungkol dito. Naaba asyagbo. Who crees en Feng Shui o en otras palabras Feng Shui? Feng Shui? Pamahiin na namin yun. Con nuestra superstición. Ko na yun, na Ya me acostumbré con eso. Sia enya abachoji xɔse. Kahit anong pula, basta sa pintuan. May bigas, may asin, kompleto yun. Taboy daw ng malas yun, yung mga kling na yun, para maabot mo yung... Wotsɔ nanewo sanada miaƒe agbowo si anya gbɔgbɔvɔwo adzoe. Ne xɔnuse dzi se la, meda vo o. Bilog na prutas. Ne eƒe yeye va, woƒlena nane ne dzɔgbenyui le ŋuti wɔna ƒle nuɖuɖu siwo wole kotoklo alo na aƒle na tsɔ gaviwo ga akɔ aƒugbe nu siawo la. Elabena ele abe tsatsa dada ene ne etsɔ ga ɖo anyi la ne ɖu dzi la bubu na kpi na o.
para magtagumpay ka sa lahat ng gagawin. Ne miehia ŋgɔgbedede la, ehia be na ado vevi le nu katã me. Míemekɔ esia dzi se, elabe nu sia wɔwɔ mami. Míewɔ esia hã, míetsɔna mɔlu dana ɖi atsɔ kpeviga ada ɖe egbɔ. Nenema ke atikutsetsewo eye míekɔna edã tsina kae. Gake na nyea dzɔgbenyui la, ele wɔ ŋutɔ wò nu nyui wɔwɔ me. Ne ewɔ nu si le eteƒe la, ekema akpɔ emetsonu. Nu si nèwɔna la, eya ke ava na wò. Alesi mewɔa dɔ le Chinatɔwo ƒe dɔwɔƒe la, le míaƒe aƒewo me, glaswo le afi alo apipiwo le afi ma. Ne mede ɖe teƒe si nyo o la, ne edo nene ƒe nu siwo la, yayra asu asiwò. Na nye ya, ame aɖe ƒe yayra la, nukpɔkpɔ la do tso dɔnyuiwɔwɔ me. Menye dzɔgbenyui alo wobe dzɔgbenyui le nu woƒe nya nye nya o. Nyɔnu ƒe yeye va míawo míewɔna esia. Míewɔna nuɖuɖu siwo le kotoklo la. Eɖewo la, eva ame, eɖewo meva ame o. Eka amegbetɔ si le ewɔm la nu. Nenye dzɔgbenyui wònye lo alo menye dzɔgbenyui wònye o. Menye esi ne xlĩ ta, ne xlẽ nane ta, awɔ ɖe edzi o. Mikpea, ne mawɔ dɔ le kutrikuku me o la, makpɔ kesinɔnuwo o. Kpɔ nu siawo enye Chinatɔwo ƒe nuɖoɖiwo, menye nu si tso Mawu ƒe nya me o. Aʋa tso dzixɔsewo wonye. Le Biblia me, aʋa tso dzixɔsewo la, nu sia ƒomevi mele Biblia me. Mate ŋu akpɔ esia o be ne wòanye be ne nàtso xɔ la, wò xɔ ƒe ŋku nadze ŋgɔ teƒe aɖe. Mina míaxlẽ lododo ƒe agbalẽ 3:23. Aƒetɔ la ƒe fiƒode le ame vɔ̃ɖi ƒe me, ke eyra ame dzɔdzɔe la nɔƒe. Aƒe la ate ŋu anye teƒe si yayra alo fiƒode nanɔ. Ne wòanye be ame siwo le aƒea me wonye ame vɔ̃ɖiwo la, fiƒode li. Gake ne aƒea me nɔlawo nye ame dzɔdzɔewo la, yayra anɔ asiwò. Esia fia be ne le aƒe me nye ame dzɔdzɔea, afi kake wo fresowo ɖo ta o. Wòtro dze ŋgɔ wo nɔewo. Alesi mi nye ame nyui, mi nye ame dzɔdzɔe la, Mawu akpɔ esia ta. Ne ame enyo la, yeƒe aƒe hã anye Mawu ƒe ame yayra. Mose ƒe agbalẽ 8:10. Egblɔ bena ame aɖeke negana via nato sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Karumal-dumal yan, yung mga pagmamahi ko, pagpapamahiin. Abra meseme sele nu sia wɔm la, nyɔnu wònye na aƒetɔ la. Kpɔɖa magic wɔwɔ, ŋɔliwo yɔyɔ, abe nu si wɔ gbɔgbɔyɔlawo le la, nu siwo katã nu nyɔnue wònye le aƒetɔ la ŋkume. Kple nya ƒomevi vovovo siwo miate ŋu akpɔ le míaƒe MCGI ƒe channelwo dzi.
Nanama keha Brother Ellis Channel Hali. Miate akpa siawo le afima. Mile miakpembe mia subscribe na nyape MCGI channel la. Nanama keha nyape program siwo mile le UNTV ji. Si miate akpa le eyi vuvu ma mile mokpombe miapro asiado. Eye taru jinu sile miasi. Be mia ana nyano bi amgbato wakpo gomele nunyowɔwɔ metala. Yawoɖa ade mi de kuku mi kpɔ esia nu si mianɔviwo wɔ. Kuya. Pada kuku mama gbanya na usia. Di mabia kpekpeɖeŋu aɖe tso gbɔwa. Dokumeje ma ple atike. Ame yɔvi nye ele dɔ lém ŋutɔ. Atike draƒe edzidzi ʋuɖogame le asinye be mayi o meɖe kuku ƒina. Esia enyo na wa akpe geɖe na o. Po ng tulong yung matanda. Nabilang ko po ng gamot yung Labana ame tsitsi sia ebia akpeɖeŋu be maƒle atike nɛ mamia yɔvia. Mekpɔe be enɔ avi fam. Susu mata emetɔ̃ ɖo. Menɔ susum be makpe ɖe enu elabe hiãtui vava. Ne ekpɔ amewo le alia la, migado kpekpeɖeŋuwɔwɔ na wo o. Mehiã esia na mamia yɔvinye. Labe ega si matsɔ ɖo ʋua yi la mede o. Ito po, kulang lang po yung pamasahe ko. May pambili naman po, kaya lang po kulang po yung pamasahe ko. Gasi natsɔ aƒle atike la yenye si. Ne matsɔe nye ŋutɔ mayi aƒle atike la, atike ga ma ade o. Madalas po kasi nangyayari sa amin, dari po may sakit yung pamilya ko ganun. Malala na wala afisia. Esia jua de nyaji jigada. Na meledo alo amale cedola. Ni zaman pokok sia ale miakpe de amewo nui. Enye vun onye bena okpeɖeŋu o. Labena gbã la. Ye wa kpeɖeŋu elabena ame bubuawo woate ŋu anɔ mia blem. Mianɔvi amegbetɔ aɖewo flum. Kpe nɔ anyi etsi vɔ xoxo. Gake makplɔ ame bubuawo atra mɔ o. Meje mabia tso asiwo be naƒle atike nam. Elabe game le asinye maɖo aye o. Ye azãwo keke aƒle atike na mamia yɔvinye. Egale asinye maƒle atike. Gake ʋuɖogame le asinye maƒli vɛ na ɖeviawo.
kpekpeɖeŋunana nonye kplɔ nam be nonye akplɔ be ye game le esi o ta togbɔ mi dzi kabakaba hã mekpɔ be ehia tui vavã ta mi le klalo be miakpe ɖe ŋu. Mia katã Filipitɔ nye ele be miakpe ɖe mia nɔewo nu. Ne nu sia ƒomevi dzɔ vevietɔ na kpe ɖe ŋuwɔwɔ na amewo la, bina mia awɔ na wo le nu si miate ŋu awɔ la nu. May sakit po siya, hindi ko lang po maiwan. Okay naman, kompleto naman po itong gamot. Mamia yovinya ehia esia mate ŋu agblẽ ɖe afi sia o. Ɖe kuku ƒle atike sia na. Ehia be wòanɔ atike sia fifi la. Nangangailangan daw po tulong si ate. Kahit naman po nagmamadali ako pa uwi. Mate ŋu adzo o. Ehia kpe ɖe nu yeta togbɔ be medzi kabakaba hã. Mamia yɔvia ehia atike be wòanɔ ta. Yeta mele susu me mava afia mava ƒli. Menɔ susu be ne sia dzɔ ɖe nye hã dzi nya ɖe. Yeta anyo be woawɔ kpe ɖe ŋu wu be esia yi ame ɖe nakpe ɖe wo ya nu o. Elabe míedzi be mía viwo nalé dɔ o. Yeta nu katã míawɔ kpe ɖe nua o. Mabia kpe ɖe ŋu tso gbɔ ame ɖe kuku ƒle atike mamea nye mamia yɔvinya. Atike li ma aƒli ne ega li ma ƒle atike ake ʋuɖo game le asinye o. Atike ɖeɖe de xoxo. Mate ŋu adzo o elabe ele dɔ lém. Míeto enu yia gake yo yɔ mi la mi gbugbɔ va egblɔ be mate ŋu agblẽ ɖevia ɖi o. Megblɔ be nu ka miawɔ fia? Megblɔ be na miakpe ɖe enuti. Eya atsɔ ga ne mi. Togbɔ be miagbɔ dzidzi bo hã la, megblɔ be enyo be woakpe ɖe mia nɔvi amegbetɔwo nu. Ɖe kuku kpe ɖe nunye be woaƒle atike na mamia yɔvinya. Ekpɔe be ebia tso míasi be miaƒle atike na mamia yɔvia eye game le esi be wòaɖo eʋu o. Egblɔ be kuxi aɖeke mele esia ŋuti o. Elabena ne míete ŋu ƒle atike o la ɖo yi nane adzɔ ɖe ɖevia dzi. Yeta ehia esia la mina miatɔ awɔ ɖe akpe ɖe wo nu. Mɔnukpɔkpɔ ɖe sia ɖe si su míasia. Mawu dzra ɖo ɖi na mi be miawɔ nu nyui gana miagblẽ edome o. Elabena le Tagalogbe me edze abe ɖokoe wòva dzɔ ko awo. Nu nyui ɖe sia ɖe si nawɔ le Biblia me ne nate ŋu awo ne mɔnukpɔkpɔ su asiwo be nawoe la, woe. Menye enu ko nye va dzɔ kpiti ko o. Ne mase gɔme adze abe ŋu ɖe ko nye va dzɔ kpiti ko be nawɔ ene. Gake Mawu ye se gɔme eye na wo mɔnu be nawɔ nu nyui. Awɔ nu siwo katã eye
Esienya mon popona obana wodomonyuna mau. Ngana esiana tumyanu ayo. Ela bana enya isi mautia. Bena wonunyi abala kodon man. Nanu amesile nubiamula. Manya mauntwe anao namanya nene mula. Akpo no be echo yamagona. Lo yinya to madrio. Mawe nanu eyenutina mapa alomela SEO asimela SEO. Yete ozan wo asi. Maupa asi kple wo asi. Alebe na teng azan wo asi. Awo maupa dɔmenyonyodo bo adenyato ugbo. Ete ne demo bena nye maupa do nula. Ekema nuke ajo. Na konublanwi la wa konublanwi na oha. Ne enanu novio amagbeto la wana oha. La akpasia gomela maupa hameviaula sila laguna. Amado la kaji klimi la fisia ka konovia do ha odogo yida keke. Alebe nyakata nyatung atianu nyanovi amagbeto la tepoma. Nyanovi amagbeto gbo. Naroon din po si Brother Joshua Antonio kasama ng ating mga kapatid. Brother Joshua, magandang gabi sa inyo dyan sa Calauan, Laguna. Babne tu Joshua le kemye to gbanao. Kuya efie olokple nuti fafa si choma ugbo. Miapa gbedonama cho Kalawa Laguna untuma. Nyakple miano visio le mau po hama. To mau po penublani popoma. This year mala miano violi primi hena miwo na miano via magbato. Lesima. Una Apollo nudinu dudu amola afisia. Enye nusi wonu kunto ba wabu susuchun ba hafi ndona vula no viola afisia. Lebe wateng anak nududu nto siama tola barangay Ilocos azo nyelen fuga kple atoto kple delau le barangay Perez. Magandang gabi po naman sa inyo. Po, ilan po ba yung mga farmers po natin? Tinaw ha. Po sa inyong barangay. Sa katunayan po, narito po Agle de nyigba ne niele miasi la fisia. Nyata kwenye ba agle de nyigba la unya amesio la agle dem la agle de nyigba la bi kaka agle de la gado liklimi. Kala kenya miapa nu duduo miapa nu kokowo. Le yi sema nyamato aglo ba nyu o. La bana ahomu ya pupuso sanjo la afisia chiganda ja. Nyapa nkwa ugbelan. Ita la yi sema nyansi ko matunga gblanye be. Miapa ntu ma chichew la pakom de mianu. Sia biak mala. Leke miapa agla de lau watung atu esiame. Pambili po nila ng pagkain. Ang hinihingi po namin solusyon ay yun nga pong pambili namin ng mga abon. Upa nududu. Nusi biak nyelela. Enyeba. Amachisio miaduna miapa nukwa ula. La brane miete ni ula. Kaya nga po naging recipient po natin ngayong gabi ang mga pineapple. Kuna mau nabnutu Imario. Esia tai Perez pentu ntu mapaglo de laula unawo amachi siwade nkwa. Sa kailangan din po nila ngayon ay yung pong
eye míekpɔ kɔƒea me ƒe amegã wohiã amatsi nukpɔwo ƒe amatsi kple nu sue siwo bia tso MCGI nɔviawo gbɔ. Atɔtɔ gbledela siawo la míɖe kuku míexɔ nunana sue sia MCGI COVID menye agbleme nukuawo ƒe amatsiawo ɖeɖe ko o. Le esiawo megbe hã kota si miate ŋu azã ale bena dzoxɔxɔ va la miate ŋu ado. Mele susum be esia ehe dzidzɔ vi aɖe va na mi. Akpe geɖe na mi be mina esia kpe ɖe nu ge wònye na mi le Baranga Paris ŋutome afi sia. Akpe hena mɔnukpɔkpɔ si tso MCGI gbɔ na mi. Enyo ale gbegbe be woawɔ nyui na mía nɔvi amegbetɔwo. Míenya woƒe numetoto vevietɔ. Wole ame siwo dome ahomuyaƒoƒo tsidzadza gama gblẽ nu tso. Eye mía nɔvi siwo le MCGI la esia yi wole afi sia. Wodi be yewoagblɔ nya ɖe na wo koya. Nye adegbeƒoƒo na mi be míele MCGI la me. MCGI wo adɔmenyo eye wòklẽ na míelɔ̃wo nɔvietu Daniel Razon. Mawutɔe nye nuti kɔkɔe la. Azɔ akpe na Mawu hena mɔnukpɔkpɔ sia. Akpe na Mawu hena mía nɔviawo ƒe gomekpɔkpɔ le esia me tso Lagona. MCGI ƒe ƒuƒoƒe. Miawo kple mía nɔvi siwo le kadzi le afi sia hã. Kple agbledela siwo le afi ma. Míele mɔ kpɔm be nunana sue si míetsɔ vi la miate ŋu azɛ. Míele mɔ kpɔm hena etsɔ me be ne nane ahiã mia. Míaƒe takpeƒewo le afi ma. Hena mía nɔvi amegbetɔwo. Míele vovototo de ame aɖeke me o. Xɔse ƒe akpa ɖe to Mawu ƒe kpeɖeŋu me mídze mía awɔ. Míate mía nɔvi amegbetɔwo gbɔ meka woƒe kɔla ŋutilã ƒe kɔla o. Subɔsubɔ alo gbegbegblɔ aɖeke o. Nane li míate ŋu awɔ la. Mídzi be mía nɔviawo woakpɔ gome le esia me le xexea ƒe akpa ɖe sia ɖe. Miyi edzi mianɔ nu nyui wɔm eye mianɔ keklẽm. Mawu neyra mi. Eye be míayi edzi la, aƒe si me tsyɔ̃eviwo le nɔvi siwo tso MCGI la woyi ɖe asrãwo le Vietnam ŋutome. Eye le afi sia la, mía nɔviawo wona wosi le wo ɖokui me be Mawu tsɔ ɖe le eme na wo vevietɔ hiãtɔwo. Ame siwo ɖeɖe tsi anyi le agbe me labe MCGI tsɔ ɖe le eme. Cái mục tiêu của trường là giúp đỡ những cháu mồ côi và các cháu có hoàn cảnh cơm nhở khó khăn. Míaƒe taɖo dzinu nye míakpe ɖe tsyɔ̃eviwo ŋuti, ame siwo me le sesẽm na le agbe me. Labe ame geɖewo la teƒe meli woanɔ o.
Nye dzimetiti nye makpɔ ɖeviawo wotsi nyui eye wonye agbalẽnyalawo ale be woate ŋu akpɔ dɔ aɖe awɔ anye kpeɖeŋutɔ na nutomenɔlawo. Thầy cũng trước tiên là Gbagbiagbala enye dzidzɔ nam be medo go MCGI ƒe habɔbɔa. Mekpɔ dzesi be miaƒe dɔwɔwɔ la ele eteƒe. Akpe na mi. Medo gbe ɖa ɖe miaƒe lãmesenyawo. Miaƒe gbesiagbe ƒe dɔwɔnawo me megale mekpɔm be magakpɔ mi emegbe. Akpe na MCGI ɖe dɔmenyonunadɔ sia te. Le mi ne nye mekpɔ gome le dɔ sia me. Nye gege ɖe MCGI ƒe dɔmenyowɔwɔ me la, mekpɔe bena tsɔ ɖe le eme vavã. Ƒomegã wònye na mi hele lɔlɔ kple beléname na amewo. Mele mekpɔm be MCGI ƒe dɔmenyowɔwɔa nayi edzi. Hena alebe lɔlɔ geɖe nayi na nɔvia ɖeviwo. Megale mekpɔm be MCGI ƒe habɔbɔ la na atsi menye le Vietnam afi sia ɖeɖe o, ke boŋ le xexea me godoo. Akpe na mi. Pakiramdam hindi po namin ma-express pag ang alam namin. To God be the glory. Nung makasama po ako dito sa MCGI Cares, mas lalo ko pong pinagmamalaki na ako po ay miyembro ng Iglesia ng Diyos. Dahil dito ko po nakita ang pag-iibigan. At hindi lang po sa mga magkakapatid, kundi sa mga hindi miyembro, sa mga ulila, at lalo na sa mga nangangailangan. Bilang salamat po sa Diyos. Hindi maitatanggi na ang bayang pag-aaring sarili ng Diyos ay isang bayang masikap sa mabubuting gawa. Nakaka-proud. Kosia enye jukosi du bevie hena dɔmenyowɔwɔ. Dala-dala ang karangalan ng Diyos. Mula sa malayo, nasasabi ko sa puso ko. Tso teƒe legbe aɖe ke mate ŋu agblɔ le nye dzi me be ame siwo nye mia nɔviawo wonye hamevi siwo le Mawu ƒe hame le xexea me godoo. MCGI Cares, MCGI Chance, Mawu tɔe nye nutikɔkui la, akpe na Mawu. Mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. At sa lahat ng ating mga kapatid sa MCGI,
Sa pamamagitan po niyan, muli kami nag-aayos. Miyeji miano nunyuwo miano keklem akela nyele miakpe hendak miape juto pokok semesen sos sigona pejinu bang topon ke ababa joda ndiga wide kema melemo kwombe miateng ava esima miasonu achu ma pesawunuti mia like nam mia subscribe nam le miape MCGI channel uji eye hajijiwo la afima kafu hajijiwo eye miape dono kwaji ha miateng afonu kple dɔkitawo le afima ne wanye be nanewo le fu ɖem na mi. Esia fine onye ke miagblẽ hadzidzi aɖeɖe na mi, hadzidzi si gblɔ be kaka ke miato le agbe me mina miatia toɖoɖo Mawu eye miawɔ nuteƒe na Mawu nusiwo katã tɔ la. Esia yiwoe wonye esia nye ha ƒe tanyala. Nɔvi nyɔnu Irene eya dzi ha na mi efie mi bɔkɔ na mi eye akpe be mi kplɔ miaƒe program la do. Kung gaano kasaya sa umaga, ay hindi maitutumbas sa kaligayahan ng gabi. Palagi kami nagbabasa ni tatay ng mga salita ng Diyos. Kaya't kami ay natuto ng pagmamahal ng Diyos. Kayo ay maging mapagpasalamat. Dinaraanan sa buhay amin na patunayan nang dahil sa karanasan ng may Diyos na sa Kung gaano kasaya sa umaga, ay hindi maitutumbas sa kaligayahan ng gabi. Nangako, hindi na bibitaw. Kung mayroon pang daranasin, mga panay, ikaw pa rin, lalagi pa rin, ikaw. Sound check. Hello po mga kapatid. Ayan. Sige, picture po tayo. 1, 2, 3. Ayan. Salamat po sa Diyos. Roong ikaw, muli kaming nangangako, hindi na bibitaw. Kung mayroon pang daranasin, mga pagsubok sa buhay,
Maraming salamat po sa Diyos sa ating pong pansamantalang pagtatapos. Yo akpa na mau ke esmemnya atong bola. Nyelemnya akpem ake henak badududa. Akpa tata o nak mau minamnya katamnya aduk bada. Sa pangalan pong muli, Nya fufu mau nusuk katanto. salamat po. Lemnya apa to Yesus Kristus pengkoma. Fufu la akpa dam nang ake. Hedak mon pokonymi sinak na lami. Nagbigay sa amin ng pagkakulang. Bo dɔmenyonunanadɔ teƒe. Mapapalad po kami. Sila nala gɔmesese nami. Po sa amin ay mararalita lamang sa buhay na ito. Ayra mo mienya. Walang Betugbo bet minya magado mienya hadaraw la agbesia mahala. meron po kaming Diyos. Teƒe bubu aɖe ke ma le mía si miayi le ɣeyiɣi aɖewo me o. Mawu aɖe le mía si. Le mía ta kpɔm. Le kuxe gã siwo me to nye le la. Esia yi mekpɔkpɔ le mía si. Le afi ma esia yi. Alebe le mɔnu vovovowo me la. Me siwo zã na la. Woato wo dɔmenyonyowo me. Sana po ay wag mo kaming pagsasawa. Eye ale be na mi. Mehwɛ kuku le ɖi megate ŋutiwo ɖe mía nu. Ikaw lamang ang lagi. Míedze si ame bubu aɖeke si ŋuti míaɖo dzi ɖo. Pag-asa namin sa buhay na ito. Ŋutiwoe míeɖoa dzi ɖo esia yi. Woe nye míaƒe mɔkpɔkpɔ le agbe me fofo. At sana po ang pakiusap na Ya ta tsoe ke mí. sa kabila ng Míaƒe vodadawo. Fofo. mo kami. Makapanatili kami. Gbɔ be míewɔ vodada geɖewo hã la. Sa ilalim ng iyong pagkukupkop. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit. Lɔlɔ mavɔ si tso mía fofo Mawu la gbɔ le dziƒo. Amenuveve kple ɖeɖe si tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ. Kpakple ewɔwɔkula ƒe ɖeka wɔ. Esia yi nenɔ anyi kpli mí. Míaƒe dziwo dzi tegbee. Amen.
buhay ko'y bawi't pumanaw. Kahit na maglaho, pati kaibigan, pag-asa'y may Diyos sa magpapatnubay. Kahit na usigin at alimurahin, kahit na sino pang sa akin magtakwil, huwag lamang sanang sa akin ay bawiin. Espiritong buhay, aliw sa panindig. Buhay ko'y paglilingkod sa'yo, Ama. Hanggang wakas, pangako ko'y magbabata. Ang samo ko at talagi, huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Kahit na usigin at alimurahin, kahit na sino pang sa akin magtakwil, huwag lamang sanang sa akin ay bawiin. Espiritong buhay, aliw sa panindig. Buhay ko'y ipaglilingkod sa'yo, Ama. Hanggang wakas, pangako ko'y magbabata. Ang samo ko at talagi, huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Kamay ko'y abutin mo, Ama. Ibangon mo kapag ako'y nadarapa. Buhay ko'y ipaglilingkod sa'yo, Ama. Hanggang wakas, pangako ko'y magbabata. Ang samo ko at talangin, huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Buhay ko'y paglilingkod sa'yo, Ama. Hanggang wakas, pangako ko'y magbabata. Ang samo ko at talangin, huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Ang samo ko at talangin, huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan.
like a wave in the sea, like the weeds in the field, driven by the wind, never knew where I should be. Then you came and took my hand, like a father to his child. In every step of the way, you are here by my side. No words can say how great you are, oh God. For day by day, I travel in this journey. You walk me through and give rest to my soul. Give rest to my soul. Singing praises in eternity. My heart and soul desire to be my destiny. My destiny in this journey. Didn't know where to stand on this hungry land. Forever where I find people walking line. If they only realize just how much you care, they would gather here to serve you, Lord, our dear, and feel the power your words have to reveal. For day by day, I travel in this journey. You walk me through and give rest to my soul. Singing praises in eternity. My heart and soul desire to be my destiny. My destiny in this journey. Of many billion people in the dark and troubled world, you made me see the mysteries of love. Now we praise you in the east, all the way to where the sun sets. Your righteousness, let all the nations see. All the nations see. All the
minsan pa lumalapit, nagsisising puso'y umiibig. O Ama, ay ingapin, kahabagang muli iyong alipin. Kung nasasaktan kita, nagagawa'y mali sa iyong mata, awa mo ay pag-asa upang maging dapat sa iyo, Ama. Tanging ganti sa iyo ay pasalamat, ika'y sasambahin walang wakas. Buhay sa piling mo'y kay laging palad, walang mahihiling sa lilim na iyong paglingap. Ang bawat dumarating, araw-gabi saya at pag-ibig. Lumipas ang tagulan, bagyo't tunos sa aking nalampasan. Tanging ganti sa iyo ay pasalamat, ika'y sasambahin walang wakas. Buhay sa piling mo'y kay laging palad, walang mahiling sa lilim na iyong paglingap. Pagtitiwala mo'y biyaya sa akin, di man ako dapat tinawag din. Tanging ganti sa iyo ay pasalamat, ika'y sasambahin walang wakas. Buhay sa piling mo'y kay laging palad, walang mahiling sa lilim na iyong paglingap. Tanging ganti sa iyo ay pasalamat, ika'y sasambahin walang wakas. Buhay sa piling mo'y kay laging palad, walang mahiling sa lilim na iyong paglingap. Inihandog sa iyo pasasalamat.
pag-ibig na tunay, patnubayan mo sa landas niya ring buhay. Lagi kang laman ng puso ko't isipan, sa araw-araw ay ikaw ang kanlungan, ang pagsamo ko'y lagi mong iingatan. Ikaw ang tanging pag-ibig ko, sa puso ko itong natutong magmahal. Tanging ikaw ang patnubay sa landas tungo sa buhay walang hanggan. Sana iyong samahan hanggang kawakasan, sa pagtahak ko sa landas ng katwiran. Pag-alalay mo ay aking kailangan. Pangako sa'yo ay hindi magbabago, sa aking tungkulin ay di maglililo. Huwag mong iiwan ang abang alipin mo. Ikaw ang tanging pag-ibig ko.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty. Maunusuka tanto de mia viuta kakple xexe sia me menɔla ɖe sia ɖe wo amesiwo le mɔkpɔkpɔ kple ɖeɖe dim la le míakpɔ tomefafa le míaƒe dziwo me kple mɔkpɔkpɔ hena ɣeyiɣi gã ɖa. Togbɔ be amegbetɔƒome le esia me tom azɔ hã la, nɔvi ŋutsuwo, nyɔnuwo kple mía nɔvi amegbetɔwo na míadzra míaƒe dziwo ɖo hena gbedodoɖa. Nɔviwo, xɔlɔ̃wo, míele mia katã miakpem be mianɔ kpli mí le míaƒe gbedodoɖawo me. Mía fofo Mawu gã nusiwo katã tɔ le mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Gaƒoƒo geɖewo le míaƒe agbewo me. Míawo siwo nèwɔ la, míeɖoa dzi ɖe wo kɔkɔenyenye la nu. Mía katã míva wò ŋkume eye ake la míele akpe dam na Fofo. Eʋu eme míenyi fe tso asiwo me ɖe wò lɔlɔ ƒe nublanuikpɔkpɔ si le asiwo na mí la ta. Esi na nele mía dometɔ ɖe sia ɖe. Fɔkuwo ɖe to ɖe mí eye wuxe geɖewo me tom míele, gake la míeɖo dzi ɖe nuwo be wuxe gã kekeake si le xexe sia me la aso mee o la. Eye dɔléle ƒomewo la ƒe dɔyɔyɔ gbɔwoe wotso, woe nye míaƒe dɔyɔla gã la, woe nye mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe mɔƒo. Amegbetɔ mate ŋu awɔ naneke o. Dɔkitawo ne makpe ɖe wo ŋuti o la, mate ŋu awɔ naneke o. Eya ta Fofo se nublanui na mí. Exɔ dzi se be ame nyuie nenye eye wò nublanuikpɔkpɔ li tegbee. Akpɔ nublanui na amegbetɔƒome. Míaƒe dzidzime la, yi sia me ƒe kuxiwo me to míele. Ayɔ dɔ ame siwo le fukpekpewo me tom. Ayɔ dɔ dɔlélawo. Fa akɔ na tsyɔ̃eviwo, lɔlɔ̃tɔwo. Na akpe ɖe dziɖuɖu ƒe dɔwɔla ɖe sia ɖe ŋuti. Wo ame siwo le
Kalau coba foku do upa godo afoku ma lebo wakpada miano via mo ti nangangailangan. Tulungan mo po ang mesio bawat vupo asio lopo abobo wakpada hiatonu bigyan mo sila ng sapat na karunungan amesia mesila du kola plom ng lakas na kanilang magagamit upang ko plom la nau nunya nusa at sama-sama nutete buwacho akpada upo juma vionu kung hindi mo makasumpong ng lunas lebe kata nyanya kada mutau pagkalat ng salot. Kahabagan mo po ang mga matatanda, ang aming mga lola penyawo la asium akponu blanina amachicheu bawat sambahayan, nya jilo plem nya view uma da shada naniniwala kaming kahabagan mo kami, yo fukla nublani pokpo fufu kababayaan. mi khweseba akponu blanina nya kata ada asile nyanu o Ginawa ang maganap. eye miape mokpokpo nyeba o lolonu ava ama sana mia dobato da shada Tukso at kasamaan ng maraming tao sa panahon namin. khya Sana po yo fukla vodi wowo tetepo na mayroong ama sa langit miape eyi siama pwedeng lapitan. bato pumana donku ejiba fufua da miasi la jipo amesi miateng ava agbo Sana bia nublani pokpo chu agbo le miape hanya yuma sa mga pagkakasala na aming nagawa, mida kuku cho miape vodada sunyo la kemi mga nagkasala sa amin, vale sinyetwe ka amin pong amesi wo vode mianu tila ana sa mga pansamantalang magpapahinga, bantayan mo po bawat isa sa amin. Sa kabilang dako naman ng mundo, kung saan mesio la khobodama sa kanilang paggawa, sa paghahanap pomnyata la khapa akabo vwo laba nya eji awo miape do bawat paggawa na kanilang gagawin. ajowun Muli po sa kota oras dedi sama-sama kaming umaasa at akala ipinagtitiwala namin ang aming eyi siama la miakata miedu ndanu Ama. Salamat po ng Nyecho miapo agbe kple xɔse la gblɔ ɖe asiwome. Míeda akpe na wo geɖe le mía ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and At tanggapin natin na pag-ibig at basbas ng amang makapangyarihan sa lahat. Ezo minamia ahololo kple yayra sichu mia fufu maula gbo. At ang patuloy na pakikilala at paggabay ng Yo kple amanu bebe sichu mia apato Yesu Kristo gbo. Akple bobo wakula pada kao. Mia eji wano mia pe jioma. Keve vieto mia vioma tegbe tegbe. Amen.